clear tu te insight chi bai le ve kule tun tum kan video a chuan MIZOFED Mizoram State Cooperative Marketing and Consumer Federation Limited nuaya Assistant Manager le Sales and Allied Service Grade 3 Hnaruak kan en ho lenga lo zat education qualification ne ngai te exam syllabus selection process le deal na form fill up dan turte kan soi ho bok don ani Nadil thei Hnaruak sang kan soi thina chung na exam tura in buat sai na zir tur question hlui daily gk current affairs te materials te kan moni chuan ka channel membership ron join ula live study te nei chawin WhatsApp le Telegram member group material te kan impethin don ani membership join du kanomani chuan link chu video description a hian ka da kan lo check out don nia tin Hnaruak tharlam le na zong lai te ta na exam dan turte in buat sai dan turin ko mu na WhatsApp group siamani boka kanom du ni chuanin video description an wailama hianin group link ka da tel boka kan lo join don nia Hnaruak te han enila assistant manager post pathum arwaka sales and allied service grade 3 post pahni arwakani na tehi contract basis ani donani anget lawani donani hlo han en leila assistant manager hian thlakata cheng sing ni an hlo dona sales and allied service grade 3 hian sing ni aya claim shet an hlo dona singkha sanga tanga singkha sangre in karvel ani don hei chuna kina kan ron confirm le don nia thiam na ngai te deal tura thiam na nei ngai te han en leila assistant manager deal tur chuanin graduate ni angaya tin computer thiam DCA CCA CCC kan tiang chi kha computer thiam nan certificate kan neng chi te kha angai don ani sales and allied service class 12 pass ni angaya computer thiam ni angai bokani experience kan tiang chi kha chu angai lem lovani kumbithli han en leila kumsom pariat ai nau panglo kumsom thum pangai u palawani turani kaini ST SC tan chuanin kumsom pariat atanga somlin kartan adil thei donani selection process an en leila assistant manager le sales and allied service grade 3 na tehi a written exam le personal interview mala kan ni donani written le personal interview mark bel koma mark muthate khang te khan ting donani syllabus details le mark puza turte han en ho leila assistant manager hei hi total mark za ani dona dar ka ni chung chan tunani donani paper paliom dona paper 1 chuanin English essay le comprehension marks somni pangapu ni dona paper 2 a hianin GK economics le management telin marks somni pangapu dona paper 3 a hianin quantitative marks somni panga paper 4 a reasoning 25 marks ani dona ni ti chuan a vain marks za pu dona ni sales and allied service grade 3 week khanen le taila total marks za bokanianga darka ni chung chan turani dona ni paper paliom dona English basic kan tiang chi kha 25 marks ani dona GK general 25 marks quantitative 25 marks reasoning 25 marks total marks za ani dona ni written exam hun hi thale August ni ruk ani dona chokma dar som pakhat exam hi tran ani dona ni exam na hun tur chu government Aizol college school pui kon Aizol ani dona ni deal dan tur han en leila deal na form hi shan pa pek chuam lova kan deal do ni chuanin plain paper deal na ziakin MIZOFED head office Minico building Khatla new capital complex Aizola managing director address a thelu tunai donani omzia chu kan deal na form a khanin to the managing director MIZOFED Aizol Mizoram diava address tunai donani deal na form thelu ruala document thil tel ngai te chu pakhatna biodata CV kan tiang chi khani dona panina chuanin educational certificate pass certificate le mark sheets xerox copy thil telangai ni pathumna chuanin birth certificate xerox copy palina voter ID xerox copy pangana Aadhaar card xerox copy parukna passport size photo copy pahni angai donani documents kan soitak te kha attest turti omshan palwa attest khalo pon na poilo turangai la a thei chuanin self attest emo attest te po kha poi chuang lawani last date of application form submit theina hun nung ber chu tun thla July ni somni le pahni zir top ni ani donani last date of submission chu tun thla July ni somni le pahni zir top ni ani donani